بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و رسیدیم به سوال سوم از فصل 2 فیزیک یک پایه 10. در این سوال میگه که فرض کنین ما یک مکعب 1 متر در 1 متر به ارتفاع 15 کیلومتر داریم و هوای آزادی توش در جریانه و سطحش هم سطح دریای آزاده. یه فرض بکنین فشار هوا در سطح پایین برابر 1 بار هست. 1 بار برابر 10⁵ پاسکال یا نیوتن بر متر مربع هست. خب سوال از ما میخواد که میگه اگر فشار هوا در سطح دریا 1 بار باشد چند کیلوگرم هوا در این ستون فرضی وجود دارد. چیزی که در این ستون داریم هواست و فشاری که به کف وارد میشه از طریق مولکول های این هواست و در حقیقت از طرف نیروی وزن این مولکول ها به سمت کف ستون هست. یعنی چی؟ یعنی این نیرویی که از سمت جرم مولکول های هوا به کف وارد میشه برابر 1 بار. پس ما میایم رابطه فشار با نیرو رو می نویسیم. آ رو داریم، نیرو رو هم میخوایم محاسبه بکنیم. خود نیرو رو نمیخوایم، یعنی در حقیقت این نیروی وزن گفتیم FG هست. FG این مولکول های هوای داخل ستون هست. FG هم M در G هست. ما میخوایم وزن رو محاسبه کنیم بر آ. پس P در آ طرف این وسط این میکنیم برابر میشه با MG. از اینجا M به دست میاد P آ بر G. خب مقادیر رو میذاریم. P گفته 1 بار هست. 1 بار هم 1/10⁵ نیوتن بر متر مربع است. ما همین عدد رو می نویسیم 1/10⁵ نیوتن بر متر مربع ضرب در آ. سطحمون 1 متر در 1 متره، یعنی میشه 1 متر مربع. ژ 9.8 نیوتن بر کیلوگرم است. خب M برابر میشه با 10⁵ ما یه 10 رو اینجا نگه میداریم تقسیم بر 9.8 ضرب در 10⁴ دور به دور صورت، یعنی نیوتن کیلوگرم متر مربع. حالا اینجا میتونیم ساده بکنیم، این متر مربع با این ساده میشه. نیوتن کیلوگرم بر نزدیک به نزدیک مخرج نیوتن. این نیوتن هم با نیوتن ساده میشه، میمونه کیلوگرم همون واحد جرم. 10 تقسیم بر 9.8 میشه 1.02 ضرب در 10⁴ کیلوگرم. در حقیقت 10⁻2 تن هست. 10⁻³ کیلوگرم وزن هوایی که بالای سر این 1 متر در 1 متر قرار داره.
در ادامه میگه با توجه به شکل 6 2 ب، یعنی این شکل، چند درصد این جرم تا ارتفاع 9 کیلومتری این ستون قرار دارد؟ ما بیایم شکلمون رو یک کمی آپدیت بکنیم و ببینیم که سوال چی میگه و از ما چی میخواد. فرض کنیم از اینجا تا اینجا 9 کیلومتر باشه. خب اینجا یک امی داره خب اینجا رو فرض بکنیم امی که اینجا، جرمی که اینجا داریم ام 2 باشه و امی که اینجا داریم ام 1 باشه. طبیعتاً ام 1 به اضافه ام 2 میشه ام رو محاسبه کردیم، جرم کل رو. برای اینکه ام 2 رو بدونیم چقدره میایم چی کار میکنیم؟ ام 1 رو محاسبه میکنیم از طریق همین فرمول ام 1. این فرمول رو می‌نویسیم ام 1 برابر پی 1 آ ژ. ام 1 جرم بالای 9 کیلومتره، یعنی ما اگر بدونیم در این 9 فاصله در ارتفاع 9 کیلومتری فشار چقدره میتونیم ام 1 رو به راحتی محاسبه کنیم. برای همین گفته از این نمودار حساب بکنیم. فشار رو میخوایم بدونیم در 9 کیلومتر چقدره، میایم عمود میکنیم و از اینجا هم دوباره عمود میکنیم به این 30 کیلو پاسکال فشار رو داریم. خب به همین راحتی میایم از طریق فرمولی که نوشتیم محاسبات رو انجام میدیم. شد 30 کیلو پاسکال 10 به توان 3. سطح هم 1 متر مربع هست. تقسیم بر ژ 9 و 8 نیوتن بر کیلوگرم هست. واحد فشار رو هم می نویسیم نیوتن بر متر مربع. و این متر مربع با این متر مربع ساده میشه، نیوتن با نیوتن ساده میشه، میمونه کیلوگرم. 30 ضرب در 10 به توان 3 تقسیم بر 9 و 8 تقریبا میشه 3 و 1 تن. 3 و 1 ضرب در 10 به توان 3 کیلوگرم. حالا ام 1 رو داریم، ام رو داریم، با استفاده از اینا خیلی راحت میتونیم ام 2 رو به دست بیاریم. ام منهای ام 1 ام 10 و 2 تنه، ام 1 3 و 1 تنه. از هم کم میکنیم 10 و 2 منهای 3 و 1 ضرب در 10 به توان 3 کیلوگرم. میمونه 7 و 1 تن. پس ام 2 میشه 7 و 1 تن ضرب در 10 به توان 3 کیلوگرم. حالا میخوام بدونیم که x M2 چند درصد از وزن کل
هست. M2 7 و 1 ضرب در 10 به توان 3 10 و 2 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در 100. و این 10 به توان 3 ها ساده میشن. 7 و 1 تقسیم بر 10 و 2 69 و 61 درصد، تقریبا 70 درصد، یعنی 70 درصد جرم تقریبا تا ارتفاع 9 کیلومتر است. از 9 کیلومتر تا 15 کیلومتر هم 30 درصد جرم. این دقیقا میخواد این شکل شماتیک کشیده رو بهتون نشون بده که بالاتر که میرین در ارتفاع بالاتر فاصله مولکول ها زیادتر میشه، چگالی کمتر میشه. طبیعتاً وزن معادل در واحد حجم هم کمتر میشه، ولی پایین که میایم فشردگی بیشتره. در این تمرین هم ما به خوبی این رو با اعداد مشاهده کرد. خب این سوال هم تموم شد. خسته نباشید. Bismillahirrahmanirrahim. Salam arz edirəm siz əzizlərə. Yetişdik ikinci təmrinə, ikinci fəslidən. 10-cu sinfin fizik 1-də. Bu təmrində bizə deyir ki, fərz eləyin bir dənə qutu şəkli 1 metr در 1 metr, ucalığı 15 kilometr. Biz azad suların üstündə, havada fərz eləyək bu qutu var. Birinci istəyi budur ki, bunun içində yerləşən hava neçə kilogramdır? Onu biz hesab kitab eləməliyik. Onu hesab kitab eləməyə biz bir dənə formuldan istifadə eləməliyik. Hansı formul? Bu görüntüdə ki görürsüz, bu qutunun içində olan hava təbiətən bir dənə ağırlıq qüvvəsi var. Niyə? Çün biləxərə havanın molkulları bahəmlikdə ağırlıqları var. Bunun adını qoyaq FJ. Bu FJ'dir. Yaxud dənə rabitəmiz vardı. Fişar bərabərdir FJ A. Bu FJ'dir ki, kəfdə fişarı yaradır. Kəfin fişarını deyib fərz eləyin ki, bir bardır. Bir bar da deyib fərz eləyin, ya elə deməli bir bar da bərabərdir onun 5-ci qüvvəsi Newton metr kvadrata, ya onun 5-ci qüvvəsi Pascal. Amma bilirik ki, çəkici qüvvəmiz bərabərdir mj ilə. Biz m istəyirik tapaq. mj bərabər olay pi-a ilə. Və buradan da m-imiz olar pi-a j-yə. Yaxud pi deyibdir ki, bir bar. Biz elə istədiyimiz miqdarını buradan qoyarıq. Onun 5-ci qüvvəsi
Newton metri mürəbbə ya kvadrant. A 1000 metr در 1000 metrdir. Yəni 1 metr mürəbbə ya kvadrant ki, bunlar bahəmlikdə sadə olarlar. J 9.8 Newton kilogramə. Newtonla da bu Newton sadə olar, qalar kilogram. Yəni onun 5-ci qüvvəsini yazarıq 10, 9.8 vuru onun 4-cü qüvvəsi kilogram. Deməli, ağırlıq cürm kütlə olur 1.02 vuru onun 4-cü qüvvəsi kilogram. Yəni 10.2 ton. Yaxud bu birinci bölümün həlli. İkinci bölümə deyir ki, bu numudara baxaraq görün 9 kilometrə kimi ağırlığın neçə yüzdəsi vardır. Yəni biz əgər bu qutunu bölüşdüksə, fərz eləyək bura 9 kilometrə kimidir. Bu da 9 kilometrin fişarıdır. 30 kilopaskal. Yəni biz buranı M2 nəzərdə alsaq və buranı M1 nəzərdə alsaq, xudkarımızın rəngini dəyişək. M1 əlavə M2 olar M. M varımızdır. M2-ni ələ gətirməyə M1-i hesablamalıyıq. M1-i hesablamağa biz bilirik 9 kilometrdə fişar nə qədərdir? 30 kilopaskal. Yəni nə mənə? Yəni M1-in ağırlıq gücü bu kəfə varid olanda 9 kilometrlikdə bu fişarı varid eləyir. Yəni nə mənə? Yəni P1 bərabərdir F1J aya. F1J də M1J-dir aya. Buradan M1 olar P1AJ-yə. P1 dedik 30 kilo paskal ya Newton metri mürəbbiyədir. A səth 1 metr mürəbbə. J 9.8 Newton kilogramə. Newtonla Newton sadə olar, metr mürəbbə. Olur 3.1 ton. Bu M1-imizdir. İndi rahatcasına M2-ni taparıq da M-dən M1-i çıxsaq olar M2. 10.2 minhayı 3.1 ton. Buradan ələ gətiririk 7.1 ton.
Sonra bizdən yəni deyib ki, neçə yüzdəsidir, bütün ağırlığın neçə yüzdəsidir bu M2. Çox rahat M2 surətdə xətti kəsirini M aşağıda vuru 100. Deməli olar ki 7.1 vuru onun 3-cü qüvvəsi 10.2 onun 3-cü qüvvəsi vuru 100. Yəni x-imiz olar 7.1 10.2 vuru 100. Bu da bərabərdir 69.61 yüzdə. Təqribən demək olar 70% ağırlıq 9 kilometrə kimidir. Qalan 7 kilometrə də qalır 30%. İstəyir bu şəkildə gördüyünüzü sizə desin ədədlərlə. Yerə gəldikcə, fişar çoxaldıqca ağırlıq da çoxalır. Sağ qalın, səlamət olun.